Polisi eyebimbirwe urukure by'ahanguto omucanga cya Riz SP Samuel Mugabi hamwe na SP Joseph Akatwera na urukura barukucebere byiruka omucanga eki nabo bebembiremu okushomesa abantu aba. H2 kongera kuhamiriza ninga ukora byo mu instructors ba driving schools kugira ngo bambegesa abeji babo hanguto harimo umuho kushanga wano uvuge motoka yawe yabona breakdown ninga shiyafera arwaju rwenguto niteka kugira ngo mushaha mukaga imotoka yawe yamara kufa yeshimwe kuba yihirwe amuruguto yatirwe aha mwanya gwarwaju kandi wo tagihiremo tugisika yunurane turagira ngwito tugiyeho tugite ayitkurebuka ngweri mu mwanya murungi konkecho notekwa kushashura abagiyaho ntinga pata mbangu urukubanaza bizaro abo bana ureba habo ubonero habe bikwata motoka ntaho ibyo bintu byone so utakagira muhanda kuvuga notekwa kubana umanye bikwata muhanda okutaho kutende koku kugenderiro kucendeza butandu ahangudo SP Akatwera hona yahanangiriza begesa babavugi bemotoka ngo bine kufayo munonga okushomesa abantu obonero bwa ahamihanda ahabo kuba nobwo mugasho mahango twenzire ngo driving school zona zimanyane kandi tuharmonizing tukwesa manuals ningashi obutabo of ministry ya resire kugira ngo buri kimwe kirashomesebwe mu driving school ya Kanyankore ningashi mu driving school ya Rutubyona bembishana kugira ngo ituraze kumaro aho umuntu yaraze kubonera permit byarabayigire bembishana atakushomogo tugire kweshanga twashanga ngo dushomesa curriculum twine turatara cyonka twashomese kintu cyumwe kija kutuhereza umweji witu aho twateka amahanda kubayine skills nango kumanya okurukumara abakuba ministry neragira umubaza kutandika kola business ya driving school ushemerere kuba no kola legally not illegally so you should have a license erikwikiriza ushomesa abantu ushomesa aba drivers amahanda gasha kwa Nagudi Fatima.